India ta arkan nilo, President of India ta arkan nilo, Chief Minister of Meghalaya ta arkan nilo, Chief Minister of Assam ta arkan nilo, Tuliram Ramhang ta arkan nilo, Avijit Kroda lagi arkan nilo, lahilo kang tuinaya lulo. Lasila so lo pensi all India ta ilitumphang nancari lo nancalon lo, lahilo India Constitution. Sita ilitum tribal tu, Karbi, Khasi, Tiwa, Rengma, Kuki, Naga, tribal tu, angke India adat pi akhai tu pen kaceprek tu. Iar jita kaceprek tu non Khasi pen Karbi ke singli tu, Khasi pen Tiwa ke pangthek si tekhe singli tu. Lapen Naga pen Karbi, Rengma, Dimasa ilitum singli tu. Sita Khasi pen Bengali tu singli le, Karbi pen Bihari tu singli Karbi mate tribals tu angke non tribals lompe singli tunde. Laso hom kita sa templo tangke tribal tumpen non tribal tumpan pangui tumpen si aja kompi lo tangke tribal tumke non tribal lo rendunden tu. Dakar tu lo itu mangke rendunden tu. Lasi kaparemre kecil pansi itu pan separate mate kaprek ahom bidang asu tu mana topilo lake 6 schedule. La 6 schedule ke to bangke la all India pan itu hom bidang pan ke to bangke lake biar Ambedkar lo. Lape tribal tumpan itu Khasi Karbi Jaintia kadu ko tumpan pangrupet pen itu pan angkat calon mate aron ani pilake 6 schedule. Lape la bangso 6 schedule ketok abang pula ke nang itu khasiat tuman lo. Reverend JJM Nichols Roy alang sila solo to. Kupian lo ketok ke Khasi, Karbi, Jaintia, Kuki, Rengma, Naga atumhan kirai jephan. Lasi itu mana toping. Lasi non Meghalaya ta la 6 schedule pensi Khasi Autonomous Council ta cari bomlo. Garo Autonomous Council ta cari bomlo, Jaintia Autonomous Council ta la 6 schedule pensi cari bomlo to protect the interest of Khasi, Jaintia, Garo, lapen Karbi in Meghalaya pansi la bilo. Lason tak sidang itu Karbi Anglong ta 6 schedule area. Karbi Anglong ta lagi Karbi depan kali. Karbi Anglong lagi Karbi depan kali lagi sita Karbi Anglong arlo tribal gitu anak tu pansi tu haraja kong nan bilo. That is for Karbi, Khasi, Jaintia, Rengma, Kuki, Naga, Panpangrup, Pepsi. Itu ngasih situ Karbi yang long betul cari bom. Lah. Kumbar ong mentah, nakalian jumi kum kae ka HPLC niyen pan pene ya kene ka constitution. Ka constitution jongkari India. Om bakum ka BJP kawan bat ka siksha ka sultan hapo Karbi Anglong ni Assam State kawan pan penduk pendam ya kane ka constitution ka hok jongi ki tribal hapo India. Kenaman kata na kaliang jumi ka SPLC niyan tanya paleni ti kumapiliri. Paleni ti kumapiliri namarti yu roino ya ka hok jongi ki tribal. Kenaman kata nakaliang jung pigi ki Khasi pimdei ban siau kunswet lane ba pisiau ba ki Karbi ban ni do digade kane kasi chudil ka bala tho da Nicholas Roy JJM Jacob bangio Nicholas Roy ke baro apo India lane apo Nagaland Karbi Anglong Meghalaya kumbolong mentahe ya po disi kunsil ki hapan simsya kakum ganeka ka siksodin te naman kata balay bangiyang pinyan kumbolong mentahe po Karbi iyang tene nagayang ginika SPLC ban pendu ban pendamno halor ganeka jimut basbiu ban penprajai ban penyebel jimut nagayang jungka BJP ka pensutu bakla Naman nakaliang jumi ki tribal nimro punta habat ka sokar kat by ki jai ki Bihari, ki Nepali, ki Bengali, ki yo pantam try, but ki yo kam yo jam
Dei nama data hai pada yang demi niwan percaya pi kisong kasih hangne pokasi. Bangi ni rong sipara bapi ni kikabi bapi kasih. Lasinan itu dak khasinan itu merong non kili mulong kili umbang ngarong nang tumpan nang dapat dukret nang dapat boyret tuar pawedet school pawedet electricity pawedet kijun nang pawedet lake non karbiang no account silong kacari atum BJP RSS pinapapodon laso porsi khasi tumke tribal pinapo sinang tumlong nang palili dedo la penir tum rong kitam anke khasi no nang tum rong de lagi dukali kar biar rong ili tum kitam ahem nang ili tum hem benda kada barat mulang hem arpo matawe ingokro asal no matawe la son si kar biar rong dan tum petam long kopia porlo kar biar tum dukore bangke council long non kacari lagi kar biar tum kacari gali BJP mate RSS anti tribal anti khasi anti karbi tatum se danon kacari lasu posi ditumlong nang liledet lasila bangso ke larji aphan bangke itum election highway nan po kumar party loge hai nahi ke lage khasi bhang ka chinghona party karbi bhang ka chinghona party tiwa bhang ka chinghona party lapen kapre tribes atum bhang ka chinghona party all party hills leader conference APSLC hasil tum pahai nangko lasi APSLC jomsi high low bro tanpe ili tum da khasi tum kisum lapen kar bi tum kisum ka duk be kisum nanda ili tum APSLC pen claimun po then Meghalaya ta afrang ke sum piglo hill state mate Meghalaya state long le ko sum piglo sita APSLC tum state palong lo kumar pinyar nike Meghalaya state khasiat tum anke joy ki esondo la penona BJP tum bangke RSS tum bangke border hinke development ke wan velo border hinke development mangote ali gidoi kumato khasiat tum siplangi ke karbi tum siplangi ke hala bangka pa vidyarthi mansi development ke wan velo la si APSLC power manglo blotan pe development ke iche ke biana ke tum confident ko dak khasiat tum long kar biya tum long mate border long sini tum ke development ke tum wan lapen Meghalaya state pe namili tum bepar behar arphe check irit hansu ka dukowe ka tujor ka chudam ke joy ke je phanda ni tum good relation with the Meghalaya state pe tum maintain pula rong hang Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council ke non-tribal tumhan 1951 api kewan untuk manda baka piere. Sing schedule long kipu ke tribal tumhan ansi long le pata pichot dan jibu. Khasi, Karbi, Rengma, Tiwa, Naga tumhan ansi long le pata pichot dan ibu si iltum dak sing schedule long ajakong dan pilo. Sita BJP tumhan ke khasi banda long le pata pipe, Karbi tumhan pipe, Tiwa tumhan pipe, tribal tumhan angke long le pata pipe si Kathar mate ichi kipi itu mansi mate non tribal itu mansi longle pata piro. Lasi APSLC power mangate nang itu longle pata pangke mathanang ne. Dan khasi itu nama thanang ne, Karbi itu nama thanang ne, Tiwa itu nama thanang ne. Athema sik sidula long pulo longle ahem pu mate land ownership ke Karbi Anglong Autonomous Council. Lasi APSLC council long itu ingi lo putan de khasiat tumhada adon tin long le patake itu nak joy sepipo Karbi tumhada pipo Tiwa tumhada pipo tribal tumhan anjel kiye Nagayan kini ka SPLC ni tani wan halo tu benda ka 6 Kenlai usang tulira penghang ubalong kumu CM mentah bersekosen. Hal ini bisa ulajai benbut akum gade. Kaboong ba kabapene ya kaniti ya kadusur yang dikrebat. Hamne juga dikasih di Karbi, di Tiwa, di Dimasa, di Rangma, di Naga, di Deban yo ya kahok nak masak ke tembel besia. Tambah minum yo.
Kiyo sa ki Nepali, ki Bihari, kinu ki badai ki non-tribal. Kiyo ay kapata samay kumbang iyo mo, kapata samay kumbalong mata, ngimyo ka na kayang karbila na ikasi, nginom yo na na ikitiwa. Dan kaya habang yan ay patama ni ikipan na gila-gila. Naman balay, timbur kat kung gani. Lasi sa usiyang baton mulong, day utulirang muhang. Balay yung ay sa kiway ki non-tribal. Sa kiway gijat, sukong gini ki Beri ki Bengali, nakadaw kabaw kwan mo to sila. Talaga nagalang tumi ka SPLC na kanijok nyimbut kat kung gani. Nagalang tumi kasi, kaway pa kaway kanongin, kaway pa way ubriyo, lade kabriyo, minsan patae ginay patay. Kung ba utulirang mahal, kula deble managani, yaki dikhar na niya ginipali, kung balong matahang niya sa dating bigidon ginipali, madan ngang baglong lapet, mausulian tertel, hagatugas ki ka mukrukun pumusuli, ngarong adon, usang patae. Kat yaki kanti mat yaki kasi, omyo kata kasang patae. Kaya henry, kanina kataw ka siya ang niya katay ka jongi di kasi, katay ka jongi di kanti, katay ka jongi di tiwa, katay ka jongi di masa, kadai ke jungi kirama balai kalong kumne na marba ito na kabor ka ailem yang ni ka SPLC kabor nang bangin tray kakum kadai ka siksagi lasinon itu idamdan por hot kame khasi tum han APSLC tum meeting nang do o dak long le der porsi vote nang pidun de der lomine sidan non ke angji bangke dak nang itu marong don paro isira pokep sose arak do la don paro isira pokep arak da nang itu mawut ke APSLC phang pilo bukanre itu non gaje thang tang lam anta itu pacun ponlong la sinang itu ning sibi ponon non kewangji election ahut APSLC phanang si nang itu khasi tu man ka cherai je phan khasi tu ka paching thur je phan khasi rong pa development je phan Karbi itu man bacing turja pan progante APSLC pan ke vote isi pahai vek nang ko la penang itu APSLC pan vote PG progante rap tumpu election pahai po uyong si khasi korte inji ratum ithe ke ding dorbar senong rambar senong tu mathalo progante nang itu adon tinta ladak karbi ang long abudar nang itu dunia nanji budar long nang tu yang road dunia nanji amen che thap dunia nanji nang itu madak BLO panang itu hangsi ni itu ke karbiang long si kedolo karbiang long address nang itu pan utar list nang khamoy unon manang itu pusirang nang ko nang itu ramba senong secretary of president putame nang parag nang ko NOC nang PC nang itu madak riboy address pipera dan karbiang long address panang itu cepaklan nang ko lalu din ang itong voter long enrollment do po, nang itong voter card do po, nang itong ipig do po, lahat do dante APSLC pan kapahay je pan itong vote bilong po. Kali dante voter card nang itong awe do dante APSLC pan aning do pig, pahay itong pig, kita nang itong vote bear do long na po electioner niya. Lasinon prap jinpen January 22 last day lo, non la nini thom ni kliang po. Nang itum rong pen jingwai edra voter card kawe an voter card pado ernoy jong sinili tu nang cerap tu ning made nang tum panang rap tu po Nagalang tum piang ne aslong klingwang kumbalong menta bidon sis pa san thawin tam kay Tiyo le se don apden jong pi ki bom pat don epi lani ID kumbalong mo Lane, pikwa ban penjok yang ka SPLC tanpa pindon epi kuno penjok ini. Terlebih ban penjok hok yang ini kino ki bomdon epi namar bahagane ka apo atarit las kin penum tumai las. Aka apo atarit tumne upunai Januari tenaga yang jupi kino song ne siopa ada gitu kiba padon epi lagi kentu ya bil o jupi kata bayalong meeting no poslam ko tangne bat niru ni yarapang bat baklang bat binyo ban thap bor
Apo uneu bunai March ne April ban salong kene ka jingtabut to MLA election. Dan memang kata akan pane bi lada bihong baru sispa santo jing ban yarap ini di SPLC nilung ne yarap bi ban sio ba ko mu ne ban ba ban ko ba nil ni jupen PEP tang ha ko election. Namar kumbolong mentai ni MLA ni don MPC rungin don, MP rungin don, tanpa hapo kanding long kaseng dapat crime tam ini kedeka SPLC. Bat bangi bulare bi, bat nginyana, wat nong ye snow sa konsulat babi inok bagi beli ke inok konsulat bi, nginyana bi kanding long nan kumba kiwe iya. Lasi, kedamdang Quran kami National Party BJP dapat Kongres atau nang itong panang jubailo. Prodem rompi ningkan ko rapor nang itong pahay dulu. Acing tur do jibon ku hasia arong rat itong jing tur jibon ku sa itong pahay dulu. Sida Prodem rompi Kongres National Party pero porsi data nang itong development nang leader. Langsung kata itong Ovijit Pro lata BJP party pina. Lasi Ovijit Pro ke Garbilo sida party bangke anti tribal party BJP. Laso porsi Ovijit Pro kana me tumpan doa na ng pipedelo keso kacelangi apang tangkar na pipedelo lapen kaprek asaita dam ng pipedelo. Ovijit Pro an det kalilan pro di pro pidel kalilan as BJP tum askim alang tum askim do oronodoy sarpimar tum askim do Achiklo John Wan Tharo Prehini Ram Pocket 1250 rupees Sarbimar Domat Idon Pe Gindunun Bipia Scheme Do Halo Kapinian na tulungan palele Sida Behari Bonguli Arong Asar Bimar Domke Anutin na heng na longker Garbi Arong na longle Sida Behari Bonguli Arong ke longker Lasom na taksi old age pension do 60 years and above old age to panta monthly pension do Halahai Kapinian Idak palele Langsung taksi hidup kita ahem kiran ada ahem ke cikim teke tumban PMIAY pas skim do hemso skim lai hui skim tapi ni dah khasiat tumurong nan palile karbiya tumurong nan palile kupia porlo akan political party mate party masih anti tribal party lage BJP pinar porlo Nasi itu ngahai skim anta APSLC power Bangladesh itu claim unpo lapen non kibang jilang nilito na itong ning teklong lo jet pinila bangso meeting mo kan ito nilito network away kan cingkilok pa meme kami na itong nangkang hong pen dak kacapaning ding pen itong bangso meeting lo nang ito no po nilito juropon lo non kewang jilang itong ansuse lagon harus serap oke para kang than edra ilito mai tepo tamen dak bipon mo na Bini bangke itu anjay si, namun tu mungkin nuka curopen, ningkan sampen, dorban senong ramba senong tu bang curosi dili lam teke jain tu pon koplo, kardon. Dan ini disini kepada dia sendiri, baru antli di parti, naduk ke sultan kongres dan ke BJP, kira top, kira support ini, bak kila pemberian di dakumne dakuntai. Henry ini nakaliang jongka ASPLC niwan